Mina uJacob Manzini ngisemberengwa lapha. Lokhu okwenziwe nguDonald Trump akuyayangisa njalo kuyamangalisa ukuthi kathi bona vele eMelika babemkhethe njani bemfake esikhundleni esinje. Umuntu lo vele ngendlela abuse ngayo ubetshengisa ukuthi vele uyintando kaphikiswa ngesikhiwo kuthiwa li-detector. Kuthiwa kuya ngami ngithi vele angabona amalanga alandelayo lawo kusiyafika umhla ka-20 umuntu onje kumele ukuthi akhitshwe esikhundleni, njalo ukufanele ukuthi into le ayithonisiswe angakuphindi futhi, ngoba ziningi izinto azenzileyo umuntu lo. Khonapha kusukela ekhethweni sikhatshana kodwa besibona okwenzakala kwakhona. Esikubongayo nje yikuthi nje eMelika wonke ama-organization aphiwe amandla awo okungela muntu ongawathathela. Lokhu kumele sikubabaze sibili ukuthi ngitsho loba labomantshi bakhona kumbe noma yiphi inhlanganiso yakhona bebezimela kungala muntu ongathi yenza ukuthi njengalokhu esikubona elizweni lakithi. Kuyathabisa kakhulu ukuthi wathi kakumi ukubalwa amavoti kodwa waqhubekela phambili bewabala amavoti. Ngako kwelakithi ngakwama kwatshintshwa yonke into. So sibona ngathi lanxa kuyikuthi kukhona okonakeleyo kodwa-ke hhayi, idemokhrasi ikhona eMelika. Lo okhulumayo ngikhethiwe ngikubona engathi kufanele ukuthi avume ukuthi wadliwa kulelo khetho, ngoba kanti angithi bekubalwa wona amavoti lawo yiwo akhombisayo ukuthi yena wadliwa ekhethweni. Mina kangisiboni isizathu sokuthi uyalelani, akavume la yabeka intonga phansi, akaqhubela abanye abone ukuthi laba abanye baza kuqhuba njani. Ngoba mina isizathu sokuthi umuntu ufuna ukuhlala esihlalweni azafele khona, hhayi lokhu vele yikho kuyenza ukubulala ilizwe, kubulala umhlaba. Siyakunanzelela endaweni eziningi ukuthi lapho kulama-president ayalele ezihlalweni kugcina kungasela lutho, umhlaba sutshabalele, ilizwe selifile. Igama nguMpumelelo Mafu, ngikhuluma ngiseLupane eSt. Luke's. Hhayi, indaba kababa uTrump eyenzileyo inhle kakhulu, kodwa khona ngokwakho akutshintshi ilizwe laseMelika khona lokho. Njalo indaba yakhe siphelile futhi. Njalo ubaba uBiden mhla ka-20 usobala ukuthi uye White House. Ubaba uTrump yikho owayekwalela phela, kodwa ekugcineni kwakhona sizambona semiswe ezinkantolo esebotshwa umthetho. Hhayi vele uyangisa umhlaba uTrump. Mina ngibona okwenziwe yiMelika kuyinto embi kakhulu. Abalandeli bakaTrump bungamelanga bakwenze lokho, ngoba phela iMelika yiyo egqugquzela idemokhrasi. So thina ngapha sizofundani kuzwekazi le-Afrika? Kuyini esizokufunda nxa kuyibo sebesenza kanje?